بله بشا دویمین یا چرالی دست پیدا که و بشش ام پرانی لسر سیاست باخوان کرد ایدی ریا سیاست بکارتینن حیانی نها د برنامه دندا دو برنامه دا مسئله شهر مسئله این بیشن حریم ما گذاری کرد یکشی گوری میوانی مهیرا تکنیکی ارتقاصی که ماسیه بنشی هر پارچه کردستانی مهنج آگاهی توم کردن لی نها کرد متوده که سیاسی بکارتینن ما مستعم وگرنته نها پشتی وان قانونا امزانن لکردستان باکوری کردستان روشا شهرداریا رولک گرینگ دلیزه شهرداری و پارلمانتری جی کرد به سالانن خیرت که مزن سالان 1900 یکی وروا وقتا هپی ام دکارم ببیجن و وقتی وروا ام بیجن دناف خیرت دانا چه قاسی دولت خاصه کو کرد درخن در و سیاست لب اصرار ایرو پیش راجع بیجن مسئله قیوم دستان سر نظام چکرن چاکرن شهرداری واجبونش وقت شهرداری ما آستنگی درخستن نها قانون درکت و گاو قانون که دولت درکت ایدی تو پارلمانتوی ده ام دکارم بیشتر سرکفتنه که لی دکار رخنه بکن نظام چه بیشتر جو هر عالی کردانج عالی ترکیه جد بیشتر اول گاو یکمینه و گاو دمدریش ابینه لی الحرمه رنگ و هیرا شهرداریا ایدی اولهیه چه به شهرداری بکار بس سربست بخوابتن و دکارن ام بیشتر گل بریا شهرداریا رنگ خود نشان بده بله. چه هاد فکرن؟ نه زاگون درکت راستی تشکر باشه ارینیه. اما سپاندنای بشوپینن. لی جبونه کو ام دولتی هیوینه کن ام خواه وکی گلد و ام خواه خستن بکن و بگیرن جیان خدا مافی خواه بگیرن ام جیان بکن باجاری خواه ام آوا بکن ام قدروی خواه سیاسی انتلیکتویل زانا روشنبیر ام وانا داخلن پیش و ام بکارن ببین برسف دمیرا پیواجوی را نیرینا نو پارادیگما نو ایکو ایرو پیوسته ام گرا ببین برسف جبوی ویجی همو سازیه ما همو گلی ما دوی خواه برپسیار بینن خواه در وی چالسریه دا وی پیواجوی دا نبین نگزن نکو بیجن انقره اجمرا چیکه یعنی شام اجمرا چیکه جبوی باکورم بیجن انقره اجمرا چناک و ام شخرا آوا بکن مالا خواه دستی خواه ام آوا بکن و ام تکارن جیرانتی و آوایی که دموکراتیک آشتیانه هر جیان بکن لیب مافی خواه و وینا خواه آزاد جبوی وی شهرداری جی نه تنی هلبجارتنی حیا هلبجارتنی کو گل رابن سرپیا و بیجن امی دنگی خواه کار بینن ایدی هر روز هلبجارتنه هر دم گلیه داد و یعنی جیانا خواه دا اوه چوا تیر به اوه چوا هلبرینی بکه اوه چوا بندستی رزگار ببر روحه که آزاد با آفرینه صرف آنها دوی اکادمی آوا بن her yani dve şaradari bawaye ki fiili em yani gotini ve kuyak az hamdıkım çünkü gavak em kanuni bedin berçava ya Türkiye pozisyona şaradariye berasti gele kitenge le hem de pratik şaradariye me da her çaqası gelek rakhne herkes aliye rakhne grilledine ama em bejin kreşin zarokam bigrin حیانی بیشتر گلک دوم پیشنگ جبوس کوپراتیو بین وکرن، سازین سیویل بین وکرن، سازین جنان جوانان بین وکرن. دیسا هیلا بازاری هیلا جواکی و بیشتر هیلا زمان و شهرداری بیشتر هنجیان یا وانی تبرامن آمده تبرامن جبو ترمینولوژی شهرداری بی آواکرن. هن حولدان چیکرن. یعنی تنه bütçe pakıcı av ceyran evnine. Ya یک شهرداری هم فهم کنه که اونینه یعنی راست شخه پاکجی و آوا سولینی و آوا وخوارنی و آوا هایی دوری چون هاتون بجرا گهاندن او شخه اوی سرکنه لیبلی اما کو ام بجن همو قادجیانی داد و شهرداری پیشنگی بکن باجار مازن درفت وان ام بجن بهترین گور نافچهان گور باجاروکا لیبلی باجار پچوک ام بیشن او درفت کو ذهنیت کی وی رنگی بیشن کو سمیان هبه پره هبه هر تشته به چاره سر کردن پره تنبه نای چاره سر کردن نگور تفگرامه نگور ذهنیت تا بر دوزیا مهشی جبوی وی کدا خود وی با آفرین و ریخستنا خود با آفرین و چاره سر بکه اگر بشتار نه به گنده خدا تاق خدا باجار خدا نافشه خدا اکولوژیک او که اکولوژیک پیک نای جیانه که اکولوژیک پیک نای یعنی که ام بیشتر تندرستی آرامی آشتیانه نایو کردن و نخوشی خوی ایرو ام بیشتر کو جوک جیاند که
وکی ماده هش برنه وکی ام بیجن تشتی بیرومتی نای سر راست کردن جواک بخواه دوی درخنه هشمندیتیه و به همو به هفرا بیجن افجیانا مایه و همو فرقومدی ناو خدا جی وکی ریزداری پیشوازی بکه دیسا خدمت خواه شهرداری جی پرزمانی بده دوماندن از وی او که نزدیک دبم پرساوه هبه دیسا بله از نها خواستم نکی میناکین جهانی جهنن براستی ماموستا سعید کسین قرار ایرلندای کر اما از جی امبیشن درباره تیرولی ده نکی باکوری ایتالیای نها هیرا آبوری و حریمک گلک پیشکتیه و لی گلی و داری آلمانی داخل و زیادتر نزی آلمان و آوستریایی نه گلی و داری روبرجا ایتالیا قبول نکرد امبیشن به سالان تکوشن وانجی دوام کرد هن مذاکره‌ی چیبون پشتا دیسا امبیشن هف نکرن لی آخری انجام یکتی اروپایی هنکی گرانیا خود دانی و آوستریا جی ناونکاریا ویا کر حره گله و دری باوجی حرمی چه داخوازی وان هبن ای نتوی ای زمانی ای خریف برنی ای اولهی ای باجاروانی ای آبوری تکلیه خو ایتالیا همو ام بیشم به سالان اویا هات مذاکره کردن سازی و دزگاه وی هاتن چک کردن هات رستاندن کمری پیشتی وقتی که حاکمیت ویجی آوستریای دکر پشتا آوستریای راپورا خدا گو ایدی اف مسئله چاره سر بیاد تشتی که وی گاوی از راچار بکم تنه گل تیرول گل ام بیشم باکوری ایتالیایی لی آلمان به ناسنامه خود زمان خود چند خود سیاست خود هر تشتی لسر صحنه اینه پشت اوایل بو سیستمکش بو خواستریا روبریا خواستری یا یکتیا اروپایی یکتیا یعنی شرطنامه یکتیا اروپایی یا خواستری بی اوایل حتی قبول کردن ترکیه جی ev قبول کرد لی به استثناء هن استثناء شرح ویا چبون مسئله این که حرم شهرداری حرم خواستری کردستانی زمان اولهی bütçe شهرداری و خودان و ارکینه اوانا همو دست اکراندن لگل و وروپی با اچبه امیان زنن رزدار مریم هنجی عالیه باسکه زنن هنجی ویری وانه که من آگاهدار بکن پشت امی بینی گلو کرد دکارن چه بکن چه بکن امی سروی باخوان يعني راستي او بروسي كوتشي دبن لبراني دنيا دا تشيبونه مثلا ابي جلين ايرلند كو ما مستباسكر ميوان دن باسكر مثلا باسكه مثلا كاتالونيا هي الامريكا لاتين هنك مثلا هي يك خاله مجوي هي از خوازم ببي او بكم سالين حفته وحتى هشتاي زايني او كات يكيتيا يعني يكيتيا سوفيت هنك مثلا هنك بروبلم نتوهبون لافريقيا لامريكا لاوروبا لهند آسیا هنگ وان هاتن چاره سر کردن پیش تکچونا یکیتیا سوویت ایدی سیستما دولت نتوه به قناق کینو در باز بو ایدی اراده کو دولت هندن بین اسکرن پیش دولت اسرائیل زیده نما یعنی زیده ایدی او دولت نتوه چکرن ایدی وکی پروژه کو کاتوی نمای در باز بو هنه خوسری لهنه ولاتا چبون یک جوان ولاتا باسک بو باسک میجویه که وی جبر خودان هم بر فرانکو بر فرانکو جبو ما في خوي زماني نتوي بله فرانكو اسبانيا هبو جبر کو باسک هم ناو بر فرانسا و اسپانیا دا هاتیه دا بشکرن کاته خو بر خودانی که مزن بدره چه بو اوجی چه بو یعنی هنه گروپن چکداری جی چه بون وکی مثلا ایرا مثلا فارق مثلا ایتال باسکت هاتن چکرن پشت سیستم وکی پاراستنا دولت نتوی کو هبون مسئله ترور هانی پیش پروژه ترور هانی پروژه اسمیلاسیون هانی پروژه حبس زخت سر وان گلا چکرن هانی چکرن اتاج یک جوانا بکت ناو لیست ترور ده پروسه کی سیاسی لباس که سر او یاسای که هون گوتند یکیتیا اوروپا او بو او گل جی بخواهد اتونومی کی جخاره بگره و یاسای یکیتیا اوروپا سود ببینه هم بر دولت اسپانیا اما او جی ایدی پیویست بو هنگ ناو خود جی گوهران چه به مثلا سال 2010 اتحاد بیجه از ایدی شر چکداری یعنی اوفیس یعنی شر چکداری خلاص بو باسکده
حتا نهاجی یعنی دخوازم ببیجم وان پروسیان نه پروسی شویکن نه پروسی روزیکن نه پروسی مهیکن وان پروسا هر دم درێژن هەر دەرەی دنیا تو بنەری وەکی تو ئەس گاوێکی داوێژم دەوڵەتی گاوێکی داوێژە ئەس دوو گاز داوێژم دەوڵەت گاوێکی داوێژە ئەس گاوێکی پاش بدەچم دەوڵەت گاوێکی پاش بدەچێت تو ئێدی دەکەوی معاملە یعنی دەوڵەت هەر دەم ناخوازە تشتێکی بدەتە تو پرۆسەیەکی ئاشتی دە دەوڵەتان نەخواستنە ماف بدەن ئەمما تۆ وان یاسایەن ناونەتەوەی یاسایەن هەرێمی یاسایەن منتەقەی تو دەگری بۆ وانارە معاملە دەکەی توشی دەخوازی تشت بۆ گەلێ خۆ بگری belki bawaki fiiliş gava daveci tahammül çedve pişra devlet veya vek yasa kabul dike. Tabii tahammül çebe, tolerans çebe, tu siyasi tir gav daveci, hanek car tu hanek gerek gav jî paş baveci tu bikarbî pişra du gav biçî berde. Heta niha jî zêdetir le 200 hepsiyên siyasiyên baskê de ji hepsên herê dûrê İspanya'da tên ragirtin û heta niha jî vê pirose berdewam dike. Mesela baskê de niha zimanê baskî fermiye, parlamentoya xwe heye, emma milê aborî jî otonomî xwe heye, emma dîsa jî girêdanê wî bi dewleta nawendiya İspanya jî heye, li parlemana İspanya jî partiye siyasiyê wî hene. Yani ew pirose hîn berdewam e. Mesela her sal li İspanya li baskê de du rojên giring hene. Yek ji bo zimanê baskî ku qalemekî çêkirine, hemû baskê de gel vê qalem diçerxêne. hem baskê Fransayada hem baskê İspanya'da bi gunda, bi bajara, bi gerekên bajara de, bi şaxên bask de vê qalemê dest bi dest narazin. Yani heta dige gundekî xelkê vî gundê narazin ew qalem digirin didin destê xelkê gundekî dî. Wekî sembolîk wekî ku em her dem ji bo zimanê xwe têkoşîn dikin. Ji bo ku zimanê xwe fermî dikin. Hewldanan devletê jî diguherînin. Ew hewldan Katalanya jê ew kir, İspanya wextê pergala İspanyayê ya berê ya netew devlet namîne êdî. Tabii. Mesela ew niha Kurdistanê de em ser integrasyon yani Kurdistanê qanûnê ki bask bi qedinî pişan veger mamostez bipirsin wisa em dewam bikin. Belê, dixwazim ew ê bihênim hember hev. Ji ber ku ew ne ser navê integrasyon ama baskê de jî proseyekî wisa hatiye meşandin. Ew prose ne bi manayî vî ye ku her tiştê ku dewlet û ez qebûl dikim û vê prose ne bi manayî vî ye jî ku ez rê ku min berê de berdewam kiriye vê rêyê her dem berdewam dikim. Ji ber ku tu êdî nasnameya xwe daye tespît kirin vê çaxê de hinek gerek gavên siyasî bavê jî hinek gerek toleransê te hebe hinek gerek استراتژی و تاکتیک خوشی تو گهراندن چه بکی وان پروسه ده نها باسکی ده مثلا او استراتژی خو گهراندن دمه کی ده استراتژی وان شر چکداری بو گرگ ام تام دولت نتوی کی چکن دیتن چه نابه یعنی تو یکیتیا اروپا ده تو ایزوله ببی تو واقعیت جو استراتژیا اسپانیا ده گرگ فهم بکی دولت اسپانیا جی دولتی کی فرمیه لنتوین یگرتو جبو فیش تو گرگ هنگ جی یعنی سیاست خو تاکتیک خو چاو بکاربینی استراتژیات چاوبه او جی بکاربینی و از باورم yani niha berede her kesi li baskê de dewletekî dixwast. Ez dibêjim vê mentalîte jî niha gohran çêdibe. Yani vekê ku em dikarîn gelek bîn, xweser jî bîn, her mafê me jî hebe, pêwîstiya me bi dewlet netewekî bask jî nebe. Em dikarîn nav vê sunûrên İspanya jî emma wekî şaromendekî baskî nav dewleta İspanyada yani ez dixwazim bêjim ku ew prosekî demdirêj e niha jî hepsên siyasî hene ama dîsa jî gavên siyasiyên giring stratejîk den haviştin ku tu xawan ji nasname xwe derdikevî. Yani yek jî tabii avantaja wan faydaya wan jî yektiya Avrupayê ji xwe êdî ew fikriyata netew dewletê rakiriye pir netewî, pir çandî, pir kulturî tiştek ava kiriye. Ew jî bin baskê wê dane wê derê rola dewleta İspanyayê jî nekî kêm dibe. Mamoste Saîd Keskin niha we qala hêra dîrokî jî anî ziman İrlanda niha rewşa İrlanda ya xwerevebirin ya aborî ya ewlehî ya yasayî çiye ya ziman ya çand yani ev millet dikare xwe bi her avayî îfade bike hûn vêya çawa dibînin. Dîsa tenê ne İrlanda yani Galler heye, Skotland heye, Britanya gelek netew henin. Eger em rewşa Britanya binêrin wekî dibêjin şahenşahiya yekgirtî yani wekî konfederaliyê ye zanî
بله يعني تبري خو بدهی هرما انگلیس که انگلند دبیجنه هرما گالر ویلز هرما سکوتلندا که دبیجن وکی ترکی چه دبیجنه سکوتیش لا اسکوچیا سکوتلندا را اسکوچیا دبیجن اره و بو دبیجن هرما باکوری ایرلندای که شش پارێزگەهن ئەو پارێزگەهانە bi بریتانیا va girêdayînin yekêtiya Brîtanya yanî İrlanda Bakur perwerdahê wê yoyê bixuye taksa wê baca wê yoyê bixuye rêveberî bi hemî awayî dê goreyî standardê Irlanda Bakur tê çêkirine wekî mijar em lê binêrin di sala 1910 Nîsana 1989 da peymana îna bixêr yanî Good Friday Agreement çêbû. Ew peymanê da maf dide Irlandaya Bakur her demekî ku bixwaze referandumê bike bi Îrlanda Komara Îrlanda ra bibe yek mafê wê. Ev e di peymana 1989 da ya Good Friday da hatiye destnîşankirin xaleka hera giring. Duberê xwe bidê dema ku pêk hatin çêbû wekî ew ê alîkarê Brîtanya yanî şahparêz dibêjin Democratic Union Party an Ulster Unionist aliyê dinê Republikan bûn jê ra digotin Sinn Féin. Sinn Féin dixwaze vê gavê jî dixwaze bi Brîtanya bi Îrlandaya ra bibe yek Îrlanda ewana dibêjin. Yek Îrlanda qet hukmê manî destpilata Brîtanya şahenşahiya yekgirtî napejirînin. Vê gavê rewşa ye. Vê gavê rewşa ye. اما مامۆستا یعنی ev hemû bibûn ev hemû serbest tên axaftin tên niqaşkirin ne wisa Belê 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 azad û parlemanê de parlemana wê heftê heft kesa pêk dê tenê yek parlemane yanî destûr di wî deyê da jî serokwezîrê wê heye serokwezîr nabêjin serokwezîr vira bijin first minister yanî wezîrê yekê. Scotland Wezîrê Scotland jî dîsa referandum Scotland kir jî wezîrê referandum yekê kir eyn. belê Belê referandum kir li referanduma sala 2016 da Skotlandiya dengê xwe da got em cuda nabin. belê ev jî mümkün e Got em cuda nabin. Got ji ber ku em vê gavê mafê ku em niha ji yekê şahenşahiya yekgirtî werdigirin em eger serbixwe bin em ê feqîrtir bin. Deng nedane referandumê da. Lê belê dema ku em Irlanda Bakur dinhêrin li Irlanda Bakur da lê binhêrin hetanî ku 1998 heta vê gavê pênc cara peymanê wekî Good Friday peyman hatin çêkirinê. Yani alozî derket, alozî da parleman hate sekinandinê de serokwezîr û kar nekirin her wiha nonerê taybetê şahenşahiya yekgirtî yani yê parlemana Brîtanya li wê derê da hemî tişt rêvebir paşêka hatin hevhatin kirin û hevhatina Dumahîkê 2020 da çêbû. 2020 çêbû bi navê destpêkeka nû 10 saleka nû. Yani Belê. şeş cara hetanha piştî pêvajoya Good Friday Agreementê 1998 da dema Tony Blair serokwezîr bû piştî wê ya hetanha şeş dene hep peymaniyê dinê hatine çêkirin ji bona aloziyê çareser bikin. belê û mamosta vê gavê bes vê xilas bikim Bêj. vê gavê Sinn Féin yanî Katolîk li parlemanê da piranînin û serokwezîr vê gavê jineke bi navê Michel O'Neill ewa vê gavê serokwezîr e yarîdera wê ya jî loyalîstên yanî wekî dibêjin wefadarê şahenşahiya yekgirtîne wefadarê monarşiya Brîtanyanin û em lê dinhêrin ku vê derê de yanî hukmekî ber ve wê diçe ku ew dixwazin Irlanda Bakur tevî komara Irlandê bibeyê.
بله نه رزدار سما bağdaş. Yani gavak o envan tecrübeyen dinlerin İrlanda ve İspanya ve disa İtalya ve yani minak edin cihenin ve gavime kalabanakır. Her yek modele gafat şeydik. O yek şey her yek despeki xudan fikre ki, xudan proje ki, le o proje de guarın. Jiber münakaşa dikin, şart merci nu çedibin, nizam çedibin çaldın. Naha le rojava gava konxo wek siyasetmedar jî em bêjin nav xwe de neqaş dikin hûn dixwazin bigihêjin ku qanûna bingehîn jî ew ê ji bê nivîsandin û vê entegrasyonê hûn dixwazin bigihîn Sûriyeke federal, Sûriyeke xweser yani hûn çi pêşniyar dikin evaya tê red kirin ew jî em bêjin belkî daxwaziya xwe tînin ziman berî wêya jî em bêjin ne tenê ev rejîm rêveberiya xweser berê Bewe rajî Saddam Esad rajî di nav têkiliyan da bû pêşniyarî dibir û ya red dikir lê rejima wê ya têk çû. Ama îro niha zêdetir guftugû henin, niqaş henin. Tenê ne herêma em bêjin herêmên ku Kurd lê bicîbûne wê derê aliyê Durziya jî, aliyê Elewiya jî, aliyê Sunniya jî dîsa wana hemûyan bidin ber çava wê wextê Sûriyeke çawa tê texmîn kirin. Çi tê axaftin? بله مامۆستا بەڵکێ ڕاستی ئەم حەسەمە دیرۆکێ دەبینن و یعنی حتا ئەس بێژم منە دیرۆکێژ با ساڵێن شۆرەشێژین با و کاڵێن مەژی دایمەن فۆتیان کورد تەنێت کارن شەر بکەن نکارن سیاسەتێ بکەن بۆتە قەرتم کورد سیاسەتێ دووەم باسکەن لێ ئەس بینم vê سەد ساڵێ دە سەد ساڵا بیست و یەکەمین دە ڕاستی بەڵکی ما کوردال حتا پارتێن کوردستان jî ez bêjim me gelek temen jî da qelenên giran buha da me gelek car ez bêjim me derbe jî xwar lê hetan ha em ser nigê xwe ne û em dikarin bîrgor her pêvajoyê guhertin û veguhertinê bikin em dikarin rastî îsal yanî vê sed salê jî pêşengisiyê bikin niha em hemû dizanin yanî guhertin û veguhertinên di herêmê de çê dibin rastî Kurd îro bûne faktorkî sereser di hemû siyasetên yê di hemû projeyên yê got mantiqê di wê bên nivîsandin em hemû jî mênat bînin Basurê Kurdistan jî Rûşelat jî ji Sûriya dijî û Bakurê Kurdistanê de heta pêvajoya şîtîzbaka demokratîk jî di encamê guhertin û veguhertinên yê got îro tiştî di rûşelatan wî de çêdibin niha rastî em bêjin tiştî em bêguman em ji ezmûnên heme gela em stûd digirin yanî Herekê jî têkoşînek mezin daye û her tim jî têkoşîna gela berdewam bo mafên xwe bibin. Mafên xwe nê ziman, mafên xwe nê çarenûsa xwe, mafên xwe nê çanda xwe, hemî siyaseta xwe her tim ev xet berdewam e. Niha rojava jî rastî ev xet dewam e. Heta berî va êrişên dawî ez bêjim belkî di riya konferansê Kurdî û bo çêbû yekîtiya netewî giştî hêzên siyasî ê Kurdî gotin em Sûriya federal dixwazin. Yani bêguman ew belgeya ya gur ser hat erê kirin di encamê danûstandinê diyalog wê serê çê bibin lê em dixwazin Sûriya federal be lê ev êrişên yê got çêbûn di Sûrî de yanî Bakur û Şelatê Sûriyan bêjin û encamê itîfaqiya çêbûn niha şeklê sîstemê di herêmê me herêmê di Rojava de belkî ti deverê Sûrî tî nabînin yani îro em dibêjin tokayên meynî eskerî di herêmên me silahên xwe henin îro asarîşên me nêzî neh hevdar hene îro saziyên me yî hemî êgo di destpêka rêveberiya xweser di mavakirine hene êmenî jin hene ev em nikarbêjin wela ev sîstemkî li nabendiya herêmiyê ya siyasiyê ya federalî şeklekir îro şeklekir Sûrî di rastî ev şekil belkî bandorên herêmê dijî ê Sûrî bikin mesela îro em dibînin li Swêda vî heta niha nezbin kontrola hikûmeta dilkî aniha deyê Rastî heta niha jî ti çareseriyên siyasî jî tune niha nimûneyên yê bir di Rojava riştê bû rastî ji bo giştî Sûriya girîng e mesela hevdîtinê me bi gelek hêzên siyasî di Sûrî de heye bi Elewî ne Durzî ne nikarî bûn vê sîstemê cem xwe bidin avakirin çima ji ber rastî di şoreşa Rojava de ne tenê me em bêjin hêzên eskerî me çêkirin saziyên xwe me çêkirin saziyên civakî rast me derbet aliyê eskerî xwe lê ew saziyên hatin avakirin ê siyasî ê civakî ê diplomasî ê ziman bûn bîngeh bo îro em dikarî bin vê sîstemê bi rastî biparêtin niha hewldanên me hene hemû hêzên Sûrî re bêguman şeklê sîstemê siyasî ê Sûrî gerek hemû gelên Sûrî diyar bikin
Yani em bêguman yani Sûriya em nikarin Sûriya kinabin dîcar bide ava bikin. Ez tiştekî Sûrî bipirsim. têkoşîn kirin. Ez tiştekî bipirsim. Li vir gotinê ve gelekî giring in tecrübeyeka Rojava PKT. Ev tecrübe ji nav xwe de em dikarin bibêjin federaliyek de hewand. Çima federaliyek de hewand? Aliyê Reqayê, Deyra Zorê, em bêjin dîsa herîme Aliyê Qamişloyê Hesekê wana her yek dîsa gorî şert û mercê xwe civata xwe saziyên xwe herêmîn ava kiribûn. Yek. Ya duyemîn jî piştî yani nijadperestiya Ereba hinekî jî hate destekirin û xastin Kurd vekişin û pişta lê nêrin niha Deyra Zorê Reqayê em dinêrin rewşa wana xerabtir biye û hinekî poşmaniyek jî heye. Yekî jî ev model bo Durziyan jî bo Erewiyan jî niha hewcedariyek e. Êdî ev mesele bawayekî berfireh nayê axaftin ya jî em bêjin wexta ku wan ra hevdîtina pêk din mesela çend roj berî vêya Rêzdar Mazlum Abdî waliyên Deyra Zorê ra jî axivî. Meseleyên aborî, meseleyên siyasî, meseleyê civakî rêxistinî gelek henin. Êdî evana vê hêlê ve ahengek çê nabe? Belê rastî mamostenha ev rewşa entegrasyonê baş em rojê pêşiyan em bêjin heger dawî bibe êdî têkoşîna menî siyasî destûrî bi Sûrî de dest pê dike. Yani em gerek rastî bi hemû hêzên Sûrî re û ew zemîn îro bi Sûriya de heye. Belkî heta niha rastî qanûnên ê partiya derneketine bo partiyê re hek karî bin ser asla giştî Sûrî hemû kar û xebatê bike. Lê bi hemû aliyên Sûrî re jî bi hêzên demokratîk re heta astikva jî têkiliyên me hene. Her jî rastî hêviyên xwe di Rojavadê min. Bakur Rojhilatê Sûriyê divê ezmûna bo me li ser Ebdê rast gelek kêm û kurtasî jî hebûn lê projeya demokratîk li ser Ebdê hebû. Ji ber vê yanî aniha em hewl bidin rastî bo kongrekî neçewî li ser asta Sûrî giştî çê bibe gelê Sûrî ew nevîna xwe bide. Her wiha di milê perlemanê de gerek têkoşînek siyasî bê kirin. Her wiha em bêjin heger çend mehê pêşiya me yanî gor hevdîtinên tê kirin قانون تارسیا در کبن بگمان این دیرکت تکاره هر دبریجی تکار خبات بکه تکاره اتفاق پارتی نواریم سیاسی چکه تکارش بود من پیش دهل بجارتنا ده بقلك علي سوري علويين درزين حتى حسن سنانا يعني قالك هنب وإيدي راسي حتى نهاجي لبيقا روجابادا حتى نهاج بجي وتكاري والسيستما خبر باريز اللي ما نكاريبو جبر من راسي أنا أم بفاضل بمل السياسي ده شكل مني سياسي قم بشتين بلكي حتى أنا شكل نابري ببريا قصر نما أفكار بين بجن نابي قصدي برنتي دي نما أفكار بين لإيدي وسلكي سياسية بارك Belê kiribkin. يعني أنا جنها وقيدة شكلي مني في كوشينا مني سياسي أو بيت يا كرن بريا راب هندني دش نها وقيدة راس بلكي لعبة قصدنا مينا ريبا بريا قصرنا مينا إيد بشكل في انتجراسيون بدولة الدبا ليش نها وقيدة آلية سياسي ده جسم في بيجن ميكانيزم سياسي كردية سورية بجمان سرويجي كارو خبر تكرن. Niha ya Rojava wek ve canî ziman yani eva hê dimeşe. Ne gişte encamê. Teamül çêdibin, gav tên avîtin, rêxistin çêdibin, sazmanî çêdibin, Ereb ji xwayê têne, Kurd ji xwayê têne, hinekî difikirin pey derpey ev ê him biriya müzekeran him jî gavên fiîlî wê hêrêva pişta evê qanûnê vêya derkevin. Hinekî divê pêvajoda evaya pratika xwe. Mamosta em bêne Türkiye. Niha Türkiye problemeke mezin heye. Yani hem ev 2 sala zêdetir e müzakere henin, hevdîtin henin, psikolojiyeka başî çêbiye, şer sekiniye, Heya bigre parlamentoya Türkiye komisyon çökür, komisyon çu Rezdar Öcalan Raci hevditin pekani ev hemû tiştê gavê başin û kanûn derxistin hê kanûn nedî dîsa peyva terör bikartînin. Hê dîsa em bêjin zimanê berê tê axaftin. Gelo evaya çi wextî çawa bêguhartin Türkiye ve hêlêva gavak em mînakê din didin berçava welatekî gelekî hişk e. Türkiye yê çawa biguhere. Ne aliyê Kurd. Pirsgirêka Kurd mamoste got 1806 vir ve dest pê dike 2 sal, 20 sal dest pê berdewam e. Taybetî ewa tevgera azadiyê 5 sal devam kiriye. Ev şerê ev qas giran derbas bûyî nişkeva salek, 2 sal, 3 sal yani demekî kenda ew nabe. Wekî ku ê pêşengiya vî karî dike Birêz Öcalan zamaneki aştiyane, zamaneki mirovahî, zamaneki çareseriye her daim bikartîne.
لی هنگ رای داره دولتش بوی کو اما او خب کنسولیده بکن یکو دنگ نه بنگه خواه بنگه پارتی خواه دیسا جوی دستلاتاری خو بردوام بکن اوت کن یعنی وی نجات پرستی زمان تون زمان قریش بکارتین مخابن لی اگر سام می بند وی زمانی بگهرین گاو بگهرین لورا گلی کردی حساسه پیدایشن و ev bir samimiyete jî ew dike. Yani baweriya wê kêmtirîn dike. Dibe Ama yek şey tamam zaman bu göre ev yek kişi tabi zaman bu gavancı gerek hangi gavancı baş. Mesela valiyên Türkiye her yekem bejin veki serokî Türkiye xodan erke yani di bajarekî da. Bütçe ya şaradariya ya bürokrasi, dibistan, perwerde, temsiliyet yani devlet wê derê birja walî, ewlehî, leşkerî hêzeke gelek mezin ev dibe. ez ê mînakek bidim 2009 da dema em serketin li Tetwanê min got ez jî wekî ew kerim serêdana qeymeqam bikim. Milkê Amîr ew e em ê bi hev re bixebitin. Ez û heyetek hevalê xwe em çûn ziyaret kir. Min dî got mamosta got her tiştek te pir xweş bû peyvajoya hilbijartinê da. Lê got mixabin te tiştek gotibû wekî duruşme qet xweşê min neçû. Min got keremke çi bû xweşê we neçû? Got te gotiye em ê xwe jî bajarê xwe jî rêve bibin. Min got mamosta demokrasî ji xwe ew e. Min got birêz qeymeqam yani wateya demokrasiyê ji xwe gelê xwecihî divê vîna xwe ya azad xwe rêve bibin. Ê ku wan rêve bibin meclîsê xwe ew hilbijêrin. Min got hûn ji ku ne got ez jî çan qirî me. Min got niha ez dikarim werim gundê we da bibim namzetê muxtariyetê. Got wala ew te kevira ew kin zarekê bidim pê te heta ji gund derxînin. Aha min got em çiye heyan ji xwe re jî dixwazin. Em wek hev bin hem welatiyê wek hev û azad bin ve ji xwe re çi xweste be em jî xwe re dixwazin. Gelê xwe re jî em dixwazin. Êca niha mesela yek lijneyek dî heye ya civakiya piştgiriya civakî. Ew kê heye. Tu çî wê lijneyê wekî sernavê şaredariyê sêzdek endam hene. Partiya Meclisa Bajêr da kî xurt be du heb encûmenê bajêr ew hildibijêrin dişênin. Ji muxtara dîsa kî xurt be li herêmê ew hildibijêrin. Bürokrasî dibe 12 kes şaredar tenê dimînin wê lijneyê da. Dibe demokrasî em ê dengê xwe bidin, kar bînin. Yani wesayata hikûmeta navendî ser herêmê û şaredariya pir xurt e dema kengê bixwaze asteng dikin, kengê bixwaze ew dikin, ji pevîrê dikişin. Heta zagonê xwe ew nakin. Mesela Kurdistan ve zagonê xwe bile dixet yani dibe hêza xwe bikartînin dibe belê. belê digotin dema enzan çi mijar be geşt teferruatin. Ser teferruatê nêzik me dibin. Heta hincara wekîlê me dihatin hinek hêzên ewlekariyê gerinendeyê wan digot ne wekîlê min e. Digot wekîlê me ye. Wekîlê Bitlisê ye. Gelê Bitlisê îrada gelê Bitlisê rêza ve hirmeta we tune be em jî we nas nakin. Hûn me nas nekin em jî we nas nakin. Belê. Pevçonê vî rengî çêdibû îro divê astekî wekhev bê avakirin û bê pejirandin bê qebûlkirin. Êdî înkar û îmha û ew pêvajoya wê qediya. Belê. Mamoste Saîd yani tu Bakur jî nas dikî. Te wê derê doktora xwe jî hinekî li ser wê alî kir. Tu gel jî em bêjin te çûn nav da lêkonî kir û zihniyeta dewletê çi qasî vê meselê ra rêve bike. Yani tenê ne bo Kurda meselê em bêjin zihniyetek, fikrên cuda, projeyên cuda, pratikên cuda hebin ku tu wana pêş bixî û rêve bikî. Vêya ra çi qas müsait e yan jî ji bo ku ev müsait bibe em çi bikin? Civata Kurd çi bike? Ji ber ku hemû êş û azara wan li ser Kurdan diteqe. Rast e yani dema ku em dewleta Tirkiye dibînin pêkhatina dewleta Tirkiye dibînin bi taybetî komara Türkiye ku 1923 şûn ve hatiye damezrandin ku em dibînin piraniyê wê ya wekî converts ew ê ku veguherîne ew ê li Qafqasyayê hatine ew ê li Balkana hatine
ranteki bu çekbiye nav devleti bürokrasiya Osmaniya kevında ranteki hatiye çekirni bürokrasiye ki hatiye çekirni lisser rante da eve zahmetek hatani ner bebebeyete asla devleti peşketiye veki devleta Britanya an İspanya an Fransa'ya da eva yek yadı diya em dibinin Türkiye'de her temu yek serveya çekirge cevap bebe de perverde kiriye 100 sale perverde kiriye yani bu ne hesan be libeli ya greng eve libira menekşi dema 2000 da dema Brez Öcalan radesti devleta Türkiye kirin ecevit gut be her avay ve emna helen ev tevgir be siyasi yani peşa xebata siyasi peşa tevgire ku siyasi li Kurdistanê da li Bakurê Kurdistanê da çêbe nehedan. Tu em berhev bikin yani wekî dibêjin berawirtî Brîtanya bikin li Brîtanya da li Scotlandayê da perê wan heye. Ne ku perwerde destê wan dane, bac destê wan dane, rêvebirina herêma destê wan dane, aborî hemî destê wan dane. Her wiha parê wanê taybet heye. Parê Scotlandê poundê wê ya sterlingê wê ya ji yani nirxê wê ya bihayê wê ya temî wekî yê Brîtanyayê lê belê cudayê. Parê Scotlandayê. Parê Îrlanda Bakurê heye. O ye Welzê jî dê derkeve. Parlamanê wan henin. Lê belê ku em bêne ya Tirkiyeyê da ya Bakurê Kurdistanê da niha nermkirina dewletê de gelekî zehmet e. Lê belê Birêz Öcalan û tevgera wî ya dizane ku ev pirsgirêkeka mezin e. Ji bona ev pirsgirêka nerm bibe. Aramî çê bibe. Îro vê gavê eva 2 sala ku em dibînin ew zîndaniyê derketine 2 sala zîndana derketine diçine navgel da civakê da diva axivin dem partî eva nêzîke 2500 civîn di navgel da çêkirin di her dera Kurdistanê da gund bi gund bajêr bi bajêr diçin astengî nahêkirinê belê em dibînin ku mimkîn e dewleta Tirkiye bi awayekî siyasetê diajo lê belê aliyê tevgêrê da jî civaka Kurd civaka demokratîk bê de avakirin civaka agah bikare mafê xwe biparêze ew civaka bi rê daye bi meşê daye di tevgêrê daye ya giring ew e tevgêrkirin e ji bo çi dewleta Tirkiye gelek cür'etê distîne dibe em birane ji ber ku civaka me parça parça bûyî bû civaka me yekdeng nebû serok eşîr bûn serok tayfe bûn serok ew bûn evanav alîkarê dewletê bûn lê belê ku îro civaka ka hişkar çê dibe civaka ka agah çê dibe civaka ka ji bona mafê xwe radibîtin rêxistinkirinê xwe dike hev tiştê xwe hevbeş dike pêk ve radibe pêk ve rûdinê yekdeng dibe ev giringiyeka mezin e tevî vê ku ev hevata ku 45 salî hatiye çêkirinê ew civaka ku hatiye ew bîr û ramanê ku nav civakê da bela biye ew ciwan û genc û jin û wek heviya navbeyna jin û mêrî û biye eva civaka me rê dixe. Belê. Mamoste. Gelê Kurd îvî gihîştiya wê astê ku belê em birane baş em lê pêşiya biratiyê em wek heviyê dixwazin. Ew mafê te heye ez wî mafî dixwazin. Bila ew mafa min jî hebe ew mafê te hebe Mamoste ji xwe mijara me em ê vana ça ava bikin yani biratiyê em bêjin têkoşîna veya ça bikin nekî wek wehanî ziman yani tamam hamaset yani tiştê siyasî tê gotin ew tiştekî din ama wek we got em bêjin 2500 civîn hatine çêkirin. Yani em bêjin terminolojiya xwe diguherîne, rêxistina xwe diguherîne, giraniyê de siyasetê yani Ecevît gotibû mesela em nahêlin bibin siyasî ama piştî gotina Ecevît ev qase wexta ribas bû bu siyasî devleta Tirkiye ne tenê vê derê Oslo'yê vir û wir gelek ciyan niha jî ev dîtinê pêk tîne êdî bawayekî kanûnî nîm be jî fiîlî hemû ciyan zane temsiliyata gelê Kurd Öcalan dike û ew müzakereyê dane. Yani evaya fiili roj bir mecbure kanuna vê jê derkeve. Hem jî ne demeke dirêj di demeke Kurd da. Rêzdar Meryem ez hana bipisim. Bi Kurd. Du peyveka ez bikim birastî. Yani birastî eva gelek giring e demeka dîrokiye bu her çarbeşê Kurdistanê ji ber ku beşa mezinê Kurdistanê
گرنگیا دولتا ترکیه پیکولیا وانا پیکوزیا هزه خودم باندور جهانی که نهل پرسگره که کرد لباکور دا چاره سر به با آوائی که آشتیانه یعنی که چاره سر کرنه وی لباکور دا کلید داویت مفتاوی تیوکرنه مفتاوی کلید تیوکرنه یعنی لروز هلات و باشور و روز آوادا پرسگره بر به چاره سریه که مطلق بچیدن لباکور دا چاره سریه که آسانتر بس دنی آسانتر دکتن یعنی یا گرنگا ریخستن کرن لی رزدار مرجان فاتی براستی من او گفتم و ماموستش گفت یعنی اف چاره سریک اگر باکور پیک بی اف دبه که ایرانیش بو مدلک یعنی بگومان هم گهران و تکوشان کو لهر چهار پارچه کردستان بونه سر هفت تأثیر کرنه یعنی مثلا تو نها وکی میناکی که نوروز روشالات بنره نوروز روشالات و سال داویده وکی کلتور و چند نوروز باکور چید به برای لروشالات اوسا گل کم نده بو هر کس گنده خود باجار خود اب خود نوروز پیروز دکرن پیروز کردن نوروز هبو اما نها او کمبونو یک مه نوروز و بوشو یعنی معنای کی دی به نوروز دا گل مل هر پارچه کی کردستان مدل تکوشین جهدو فرد به او تایبت کو ام سر پارادیگمای کی فکری داخفین سر شوازه کی نویا جیان کردن داخفین بگومان او تاثیر سر هر پارچه کردستان دیگه شورش روجاوای کردستان شورش جن بر خدانا جن کرد هم بر داعشه تأثیر خوا کر اری تکوشین جنا روشالات هر دم هبویه هر دم ناو پارتین سیاسی ده مثلا کجار هی روشالات کردستان پجاکه بسالان خبات دکن بستری کی آماده بر خودان لزیندان هی اما ام گرک بزن بین مثلا شورش جن آزادی الهام جه بر خودان روجاوای شورش جن روجاوای کردستان گر و همو ایران جی الهام گر جبر کو دیتن کو مثلا جن چقاس دکاره به دموکراتیزاسیون ولاتان یاردم بده نه اگر آست سیاسی ده گهرانی که لترکیه ده چه به تأثیر خود دیرکت سر ایران دکه دیرکت سر عراق و سوریه جی بکه جبر کو یعنی پرفکت هنه او دکارن اثبات بکن یک پارچه هر مزنه کردستان لباکور کردستانه یعنی برسمی ناساندنا ناسنامه یا کرد لباکور کردستان گهران لناو یاساین ترکیه دا بقانونی بونا یعنی بیاسایی بونا حقوق کرد پیشوچونا سیاست دموکراتیک جبر کو ایران جی هم بر گهران دایه هم روشالات ناوین هم بر گهران دایه هم بر دیزاین کی نو داینه جبو ویجی او پروسه چقاس باکور کردستان دا پیش بکوه نتنه مل دولت ایران ده تأثیر دکه نتنه سر مل مثلا کرد بلکو سر مثلا نتوین کو لایران دانه مثلا بکی میناک روجاوای کردستان چقاس به عربان دا به دروزیان دا به گلندن دا پیوندی وانا باش چه ده به سر پیوندی همه به عربا لایران تأثیر دکه لباکور کردستان چقاس پروژه آشتی و کمالگای دموکراتیک انتگراسیون دموکراتیک گهارین یاساین لترکیه کمیسیون کل پارلمان چه بویه چقاس او پروژه باش پیش بچه سر نتنه دولت ایران پیوندی اما و گلن آذری لایران تأثیر دکه یعنی سر پیوندی گلن بندست لوان ولاتان جی تأثیر دکه سر رفرم کوان دولتان گرگ خورد چکن تأثیر دکه گل کرد و تایبت تفکر آزادی کرد تأثیری که پر مزن سر تکوشین شواز تکوشین و آمانج تکوشین لروشالات ناوین کردیه مثلا برای دو شواز تکوشان ام ببیجین وکی شواز تفکرین آزادی خواست آن تفکرین سوسیالیست ام ببیجین دگوتن اگر کشین اوسا پرنتوینا ولاد نبا دگوتن ام شورشی کی چه دکین دولت دی گهراندن دولتی کی سوسیالیستی چه دکین پشت ام پروژه اوتودموکراتیزاسیون دبین پیش و اگر گل بندش جیبان دگوتن ام دولتی که بخواه چکین دولتی که سوسیالی چکین پشرا ام او مجی ازمون کریه و تشت پشرا ام دولت خود دموکراتیزه دکین نه کل کرد بیجه او هر دو تکوشان به هفرد دم مشاندن یعنی هم ناو دولت رفرم گرگ بیچکرن یاسا به گهراندن خوستری دموکراتیک گرک ام آوا بکن هم جی وکی ملت ناو خدا جی ام گهران جی خدا جی چند خدا جی ام هم بر مرسالاری تکوشین دکید ام هم بر دستالات خوازی هجمونگرایی سنترالیزم ام هم بر وانا جی تکوشینی که هندرنه تفکر آزادی کرد بسالال کردستان چه دکه او گرنگک و او دو تکوشین به هورد دمشاندن استریک ویج پرسم یعنی مثلا نه ایران پرگار استانه
بله اگر اوستان یعنی هنکی در رژیم ام بجن هنکی راحتی بده و گوهری نوی یا فدرالیسم هسانتره یعنی گاوا کم ترکیه رو بر بکن پرگلاویا سیستم ویا دکار زیادتر ام بجن و گوهرنه گلو ممکن به ام بجن کرد او حریمی اوستانی که کرد لینن باوایی که بریا هل بجارتنه یعنی باوایی که فعلی خواسته خوی داری نشان بدن رهبریا و داری خو ببنن خودان سوس و دیسا امزان پارلمانتری کرد جی د پارلمانتوی ایرانی دهنن اوانا وک هزک سیاسی تف بگرن قالوا اوانا ممکنن حتی نهاجی او تشت ایران ده ممکن نبویه جبركو او بارلمانتا يكون ها برلمان كومارا اسلامي ده شغلن وانا اري كردن اما ناسلامي كرديه وانا نينه بلوچي هنا عرب جي هنا نيبي مل ابوري سياسي ده ايران كومارا اسلامي مديريت دكه قال ازارين بخو اما تو ما فکیش بو گل آذری ل ایران دنین نزمان وانا نچاند وانا جی استان بونه پارچه بونه او استان کردن ل ایران ده بخو بچو کردن گلانه مثلا ل روشالاتا استان کردستان چیکرینه پارێزگای کوردستان اما کرماشان ورمه ایلام لورستان وانا به سالای شر رگی شر نرم اسیمیلاسیون چه دکن گوهرین دموگرافی چه دکن اما اگر ایران ده گوهرانی که چه بجبر کو اراده نتوین بندست نها پر پیشکتیه وانا نخوازن هگاوی که جبو پاش باوجن گوهران ل ایران ده چه به آن فدرالیزم به آن کنفدرالیزم به کماری کی جبر کو ما به گلن دن خبات دکین همو گلن بندست ل ایران ده نها دیسکورسی کی هاوبش وانا هنه دبیجن ام کماری کی دموکراتیک جبو ایران ده خوازین او خبره و برین جبو خود خوازن هنگ دبیجن فدرالیزم ام دبیجن کنفدرالیزم اره دبه سر شواز وی دبه دیسکورس هبه دبه رین جدا تو دکاری تاکتیک استراتژیک وانا تن گوهراندن جخوجی گوهراندن چه دکی اما گوهراندن ل ایران ده چه ببه تام او گلن بندست گرک هری کم فدرالیزم خو بدست بخن اما ایدی چاوا ما باجارک و هاوبشین با آذری چاوا ما باجارک و هم کرد هنه عرب هنه لور هنه بختیاری هنه تو چاوا وانا او بکی ایدی به درجی هر گل پروژه خو هيا هر گل دکاره جبو چاره سرکری وان چاره سرکری وانا جی سوزا داین از بدم سما باغداش چماتن دایا برنامه خو از خازم ویا بپرسم نها روجاوا پیشیا و چه هيا امی چه بشوپینن چه ببینن اون وی هلی و بیشتر پلانسازی و فکر و یعنی گاوی و چنین هنر کی بکرد ما آگاه دار بکنم کیف خوش بون وی آوای داویا برنامه خوش. راستی آنها بله یعنی آنها سر استاد سوری حمی دیملی رفستن کرنا کرد گاوین مزنتی نامتن یعنی ایران بینن لدل دیین نوع سوری بام بینن هزار فرد هن يعني بري تشندروكي بونشون هرم كي غريداي خمسية هرم تقلك توشكا اللي سيزحظر كل ورن حتى أنا أظن بأفحص كل ورن لبانيا سيج قالك عشيري كرد هنا القلك جسر الشغور والبيل كسي كردي إلو سوري ده حميد سر بلنداي إلو تفازن زماني فالشان دافا وقرن إلو بجون ورن دبستاني ما شكلن زماني فقوين شان دافا ناس بكن يعني ولو حسكرنك مزن مديت وبكي قالك جيجي مسر ليدان كرن ما بشعبي قديتن أخبات تكرن قوم شاوت قريبا راسي ملي كردي قشتي سوري دب آوابي شكرن أخوماري وانا لحر دبري عم قريبا بريخستن بكن هروها مفوت نبالكشان سري بلكي دمين روجين بيشياما بلكي منك دملي راك هادني دل شكلي ريفابريا قصدي شكل كيبداوي ببالي أبيجن شكلي نوش نهاو بيد الشوازي مني كوشيني ويتشبه أويجي بيديار كرن هرو هادي قشتي روجا باي كردستان ده أزوجن خباتيش نوفده إنشاء كرني كارو خبات قلق تيكرن جبين شيدبن كونفرانس شيدبن أم جنوب ده شاوات كارن فإنشاء بكن اللبور بيباني مجبوي تيكوشين تر مشورش كر راس بلكي دربج مقطع بلكي مجورافيك جون داكر ليدي سام سربيو قنه هر وقت ملي دبلوماسي د كارو خبات سين كرن دوستين قالي كردره دوستين ما د اصلا جنده د اصلا جديده خبات دبلوماسي جديد كرن هر وها بهري من دي عرب عرجي جبالي روم بينن قالك دستين يبوازن د نبر كرد وعرب عرجي اسفاسيتكم بله تماشاوان نجارنها براستی تشتکی گلک بالچیشه یعنی وی برنامه گاوکم آنها وی برنامه تنی دا ام گاوک تنرخینن دوی هم سیستم اروپایی سیستم مروواهی و هم بجن دیسا لباکور کردستان ترکیه ایران سوریه
Iraqê, rojlata navin hemûyan analiz bikin. Evaya berê zehmete hêla ragihandinê hêla çêkirina bernameyê jî zehmete lê avantajek wê heye jî ez bawarim rojlata navîn tenê netewek Kurd dikarin ev niqaşan bikin vê niqaşê bikin. Ev jî hêzeke entelektüelî zanistî û xurt deme ji bo vê ya ez dîsa spasiya we dikim hûn jî ez bawarim bernameyeke cuda temaşe dikin. Beşdarvanan jî temaşevanan jî hemû her kesî re ez spas dikim mala we ava be.